Tiko ra hina a hi rona ntsena ri nga le ku tikeriweni ku tlakuka ka nxavo wa petrol. Matiko yo hlaya ma le ku tweni ka switandzhaku swa ku hlaseriwa ka Ukraine hi Russia leswi nga na ku onha eka mixavo ya mafurha emisaveni hinkwayo. Muvulavuleri wa AA u ri ku onha ka nxavo wa le henhla wa mafurha ni ndhurho wa rihanyo swi ta teka nkarhi swa ha ri kona. Petrol una bindzu ro tleketla vadyondzi u ri nxavo wa mafurha wu tlakuke ngopfu laha a nga tivisa vatswari leswaku kusukela hi Mawuwana a nge he mahlweni ni ku tleketla vana va xikolo. It really depresses me because I've put so much of my time into this business. I've been running it for about 7-8 years now, and it's heartbreaking for me. But you know, there's other transports out there who are also suffering at the moment, and you know, it's you can see that people in general are suffering. You know, a lot of the kids are walking to school, or parents are taking their own kids to school now. So it's such an unstable future. So I think it's just I'm fortunate enough to have a plan, you know. So. Mfumo wu sungule pfhumba ro phalala ra xinkarhana laha wu hakelaka R1.50 hi litara hi Dzivamisoko na Khotavuxika ntsena hi ku tshemba leswaku mixavo ya mafurha yi ta ya yi antswa endzhaku ka swona. Handle ka loko ko va na xitshunxo xa nkarhi hinkwawo, mabindzu lamatsongo yo fana ni ya Petrol ma ta xaniseka.